ese wa mugani ko arimo arabashimira nyine ose narimo kubakorera umuti Tshisekedi ka uravuga iri tangazo waryohereze Trump Tshisekedi ka uravuga ko FDLR nta yibayo ati ibayo ngo bashaje ati barashaje nambaraga bagifite zo kurwana ese koko yabatanze ko nambaraga bafite yabatanze arabashaka wiki ko nta musaruro babonamo ko ari abana bona badashoboye batashobora no kurwana kubera icyo baryamyeho kandi twarabibabwiye ko kurwana cyane cyane bariya ni ingengabitekerezo reba abo bahejeje mu mashyamba n'ibiki byose ati FDLR Force Démocratique de Libération du Rwanda itangazo rigenewe itangazamakuru nimero 003 FDLR #2026 ati FDLR zishimiye ibihano Amerika yafatiye ubutegetsi bwa Kigali ngaho Uvira ku ya 3 Werurwe 2026 ubuyobozi bukuru bwa FDLR uri kumva Uvira sibyo bwatangaje ko bwa ubuyobozi bukuru bwa FDLR buri Buvira buriya ngora nayije kurwanirira ababantu South Africa yaje kurwanirira ababantu abazazamo hari abari ku gisane cya Tshisekedi uzamenya ko ari sensibilisation yuko babise ababantu barwanya bitwa abanerotike cyane cyane abari umwihariko nabo mu bwoko bw'abatutsi nuko bimeze kari imagine FDLR ishimiye Trump FDLR iragushimiye ariko ibi nabyo bigaragaza uburyo bigaragaza nuko abazungu baba ngo barize nta nubwo bize nukuri biteye isoni niba umbwira ngo umuntu muzima aricara akavuga FDLR yarangiza ikerekana ko FDLR afitanye imikoranire nayo none se n'ubiyutubibona ndetse imikoranire ya hafi kuko ntabwo FDLR ishobora gupfa kwicara ngo ihangare president nta mikoranire yindi bafitanye gutese FDLR kandika itangazo yicaye ibuvira hari AFC M23 ikahasiga ikavuga iti dore abashenosideri baraje bagiye kwica abaturage bamerere nabi ibintu bikaba byarabaye Trump akicecekera none bahasoreye itangazo bivuze ngo Uvira yahawe FDLR Uvira ni ya FDLR na Neva ingingo y'imari yo kwa Neva yo kwa Tshisekedi iri kujya kwa Neva ingingo y'imari yose iri kwa Neva niho waturuka amafaranga ajya kugura ibikoresho by'intambara zo kurwanya abanerotike abatutsi nyumvire nawe FDLR iragushimiye bwana Trump biteye agahinda pe iragushimiye ko wafatiye RDF nabonye abo se ubundi ibihano birenze uko nubundi ibihano birenze imipanga twaba dutegereje ya FDLR ubundi ni ibiye bihano birenze imipanga ya FDLR yazana hari amagambo Yolande Makoro yavuze asubiza uriya mudamu kayikwamba niyo nendi gushaka nuko mbana ariko nawe wayabonye niyo nendi kureba kabisa yamubwije ukuri amwereka yuko u Rwanda rudatewe ubwoba nibi byose n'umutungo washyirwa mu icengezamatwara ni wa mitungo tuvuga bishyirwa mu icengezamatwara hagamije guhisha ubufasha leta ya RDC iha FDLR ntibizakuraho iki kibazo yashimangiye ko ibihano Amerika yafatiye RDF na bamwe mu bayobozi bayo bibogamye kandi ko bitazatuma leta ya RDC ikomeza kwifashisha imbaraga z'igisirikare urumva babahaye RDC gukomeza kwifashisha imbaraga za gisirikare nuko ngo ningo babakuye muri ya masezerano kuko biragaragara ko hari uruhande babogamiyemo urumva ibyo bikazenyegeza intambara n'ubugizi bwa nabi ubuzima nabwo bukahatikirira yagize ati ikibabaje nuko ibihano bibogamye bisunikira gusa leta ya RDC mu kwizirika ku gushaka igisubizo cya gisirikare ingaruka n'ibyo tubona ubu gukururuka kw'intambara kwiyongera ku bugizi bwa nabi gupfusha ubusa amahirwe igikomeye kikaba kubura ubuzima leta ya RDC na Amerika bishinja u Rwanda gufasha AFC M23 gusa Makoro yatangaje ko
iri huriro ryavutse kugira ngo rirwanye itotezwa rikorerwa abanyekongo rishingiye kuri politiki ya leta ya Kongo yo gushyigikira abamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Macron yagaragaje ko amagambo menshi yibasira abatutsi arimo ayavuzwe n'uwahoze ari umuvugizi mu ngabo za Gisekedi General Sylvain Ekenge ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Rero cha urumva ko bari bagerageze gutya kugira bakahataratamba. Urumva ko nta bagihari, ngira ngo ariyo makuru twagomba kubagezaho abakunzi ba Magashi TV na Gasaro. No kuvuga ngo yaba Buhimba ni Tombe, yaba Kazinga ni Tombe, byaba Katoyi ni Tombe. Mukanya turaba tubabwira amakuru ya Kibati aho ngaho ni mu nkengero za Warikare. Aho mbonye itangazo rya FDLR aho umuntu ari kwibaza ati ni gute Tshisekedi avuga ko FDLR itakibaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati kandi mu itangazo ryo kwishima bamushimiye ryasohotse kuri uyu wa kabiri tariki ya 2. Reka itangazo mbabarira amaga sibyo, reka turicemo wa mugani turebe ese wa mugani ko arimo arabashimira nyine ose narimo kubakorera umuti. Tshisekedi ka uravuga iri tangazo waryohereze Trump. Tshisekedi ka uravuga ko FDLR nta yibayo, ati ibayo ngo bashaje. Ati barashaje nambaraga bagifite zo kurwana. Ese koko yabatanze ko nambaraga bafite yabatanze arabashaka wiki ko nta musaruro babonamo, ko ari abana bona badashoboye batashobora no kurwana kubera icyo baryamyeho. Kandi twarabibabwiye ko kurwana cyane cyane bariya ni ingengabitekerezo. Reba abo bahejeje mu mashyamba n'ibiki byose. Ati FDLR Force Démocratique de Libération du Rwanda. Itangazo rigenewe itangazamakuru nimero 003 FDLR #2026. Ati FDLR zishimiye ibihano Amerika yafatiye ubutegetsi bwa Kigali. Ngaho Uvira ku ya 3 Werurwe 2026 ubuyobozi bukuru bwa FDLR uri kumva Uvira sibyo bwatangaje ko bwa ubuyobozi bukuru bwa FDLR buri Buvira ni Burundi niko bimeze n'urase naguze ko umuvugizi na perezida bose bari Burundi. Ati ubuyobozi bukuru bwa FDLR bwatangaje ko bwakiriye n'ibyishimo byinshi icyemezo cya Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda bashyiramo parenthèse RDF n'abayobozi bane bakuru bazo. FDLR ivuga ko iki cyemezo cy'ubuyobozi bwa Trump gishimangira ibyo imaze igihe kirekire ivuga. Ibaze vraiment. Ati ko ubutegetsi ngo bwa Paul Kagame bushyigikiwe n'inyigisho ngo yo kwagura ubutegetsi ari bwo ntandaro y'umutekano muke ukomeje kugaragara. Aba batindese bo bashishikajwe n'iki ngo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FDLR yashimiye leta ya Amerika ivuga ko kuba yarise inkunga ya gisirikare u Rwanda ruhama 23 kurenga ku masezerano ya Washington ari intambwe ikomeye ku mahoro muri Afrika yo hagati. Ivuga kandi ko ibyo bihano ari intsinzi mu buryo bw'imitekerereze kubarwanya ubukoroni bw'abatutsi. Ngahibaze itangazo ngahumva kandi ko urugamba rwabo rwo kurengera ubwoko bw'ababantu rwemewe uri kumva. Ariko ibaze Trump akabona ibintu nk'ibi yarangiza akicara akavuga ngo uri kumva ibyo navuga gasa n'ubyiyuvi. Ati FDLR yohereje ubutumwa bwo gushimira perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo ivuga ko ubuyobozi bwe n'imbaraga za diplomasi byatanze umusaruro. Yongeye gushimangira ko ishyigikiye inzego za Kongo na FARDC
zivuga ko zirwana buri munsi zirwanya uwateye igihugu. Basabye kandi ko umuryango mpuzamahanga gukomeza gushyira igitutu no gusaba ko ingabo z'u Rwanda zikurwa ku butaka bwa Kongo. Barangije bavuga bati guhiga birakomeje. Ati bikorewe ibuvira ku wa 3 Werurwe 2026 byashyizweho umukono n'ubuyobozi bukuru bwa FDLR. Ariko mbwiza ukuri urumva umbwiza ukuri nawe ngaho nawe mbaza ibyo sibyo nakubwiraga nawe maga oya ibyo sibyo nakubwiraga undebere niba FDLR igeze naho yandika n'amatangazo rwose ikicara ati turabashimiye umbabarire undi ate none bagashyiramo nabyo yangenga bitekerezo iyo navugaga ya bantu yo kurwanya abatutsi hanyuma Trump akicara ati yego rero nyakubaha umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro fata uru rwandiko rwa FDLR urwoherereze Trump mubwire dore bagushimiye abo wakoreye urimo urakorera abo genocideri nyakubaha Makoro bimwoherereze byoherereze Trump mubwire do ngibi ese hari ikindi nicyo bakoze koko ngo bashimisha FDLR bashimisha abarundi bashimisha Kisekedi kubera ingenga bitekerezo nakubwiye ko bavuye ku kitwa ngo nabatutsi gusa bafata bitwa ngo nabanerotike muri rusange bagomba kurwangwa nabitwa ngo nababantu buriya Angola nayije kurwanirira ababantu South Africa yaje kurwanirira ababantu abazazamo hari abari ku gisane cya Kisekedi uzamenya ko ari sensibilisation yuko babise ababantu barwanya bitwa abanerotike cyane cyane abari umwihariko nabo mu bwoko bw'abatutsi nuko bimeze kari imagine FDLR ishimiye Trump FDLR iragushimiye ariko ibi nabyo bigaragaza uburyo bigaragaza nuko abazungu bavuga ngo barize nta nubwo bize nukuri biteye isoni niba umbwira ngo umuntu muzima aricara akavuga FDLR yarangiza ikerekana ko FDLR afitanye imikoranire nayo none se n'ubiyutubibona ndetse imikoranire ya hafi kuko ntabwo FDLR ishobora gupfa kwicara ngo yangare president nta mikoranire yindi bafitanye gutese FDLR kandi kitangaza yicaye ibuvira hari AFC M23 ikahasiga ikavuga iti dore abashenosideri baraje bagiye kwica abaturage bamerere nabi ibintu bikaba byarabaye Trump akicecekera none bahasoreye itangazo bivuze ngo Uvira yahawe FDLR Uvira ni ya FDLR na Neva ingingo y'imari yo kwa Neva yo kwa Kisekedi iri kujya kwa Neva ingingo y'imari yose iri kwa Neva niho waturuka amafaranga ajya kugura ibikoresho by'intambara zo kurwanya abanerotike abatutsi nyumvire nawe FDLR iragushimiye bwana Trump biteye agahinda pe iragushimiye ko wafatiye RDF nabonye abo se ubundi ibihano birenze uko nubundi ibihano birenze imipanga tukaba dutegereje ya FDLR ubundi ni ibihe bihano birenze imipanga ya FDLR yazana hari amagambo Yolande Makoro yavuze asubiza uriya mu damu kayikwamba niyo nandi gushaka nuko mbana ariko nawe wayabonye niyo nandi kureba kabisa yamubwije ukuri amwereka yuko u Rwanda rudatewe ubwoba n'ibi bihano kansenya rebe nyagereho kabisa ugamye kumva ndi hafi kuyageraho ariko nawe kabisa urafite hafi ndebe ngaya hano yego umva Makoro umuvugizi w'u Rwanda yasubije Kayikwamba ko ibinyoma n'imbaraga zose leta ya RDC ikomeje gushyira mu icengezamatwara ukuri kugaragara ko ari FDLR bibangamiye umutekano w'u Rwanda kuzagumaho
umva nkubwire ikamesubiremo yavuze ko yasubije Kayikwamba ko ibinyoma n'imbaraga zose leta ya RDC ikomeje gushyira mu icengezamatwara ukuri kugaragaza ko ariyo ya mbere ifasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR babyubize ubangamiye umutekano w'u Rwanda ati leta ya RDC iracyari nimero ya mbere mu gufasha FDLR ibikomeza kubangamira umutekano w'u Rwanda ibinyoma byose n'umutungo washyirwa mu icengezamatwara ni wa mitungo tuvuga bishyirwa mu icengezamatwara hagamije guhisha ubufasha leta ya RDC iha FDLR ntibizakuraho iki kibazo yashimangiye ko ibihano Amerika yafatiye RDF na bamwe mu bayobozi bayo bibogamye kandi ko bitazatuma leta ya RDC ikomeza kwifashisha imbaraga z'igisirikare urumva babahaye RDC gukomeza kwifashisha imbaraga za gisirikare nuko ngo ningo babakuye muri amasezerano kuko biragaragara ko hari uruhande babogamiyemo urumva ibyo bikazenyegeza intambara n'ubugizi bwa nabi ubuzima nabwo bukahatikirira yagize ati ikibabaje nuko ibihano bibogamye bisunikira gusa leta ya RDC mu kwizirika ku gushaka igisubizo cya gisirikare ingaruka n'ibyo tubona ubu gukururuka kw'intambara kwiyongera ku bugizi bwa nabi gupfusha ubusa amahirwe igikomeye kikaba kubura ubuzima leta ya RDC na Amerika bishinja u Rwanda gufasha AFC/M23 gusa Makoro yatangaje ko iri huriro ryavutse kugira ngo rirwanye itotezwa rikorerwa abanyekongo rishingiye kuri politiki ya leta ya Kongo yo gushyigikira abamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside Makoro yagaragaje ko amagambo menshi yibasira abatutsi arimo ayavuzwe n'uwahoze ari umuvugizi mu ngabo za Gisekedi General Sylvain Ekenge ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu RTNC ariyo atera ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko n'ingengabitekerezo ya jenoside ushobora gukwirakwira mu karere byarakwiriye aho abadede nabo baje muri iyi ntambara bavuga yuko baje kurwanya abanerotike tayari urumva na FDLR yaje mu murongo wa Bantu urimo urumva za audio ariko zi Burundi nyirango mbwira ate se ni ati baba kwera gatatu tinyamara ati icyo mbona cyati Burundi twarinjiriwe uyu no Burundi ati yafise yemeye ko ifite position kisangane atari ko mu bigaragara ati ifite na position hano Bijumbura ati kuko nago twiyumvisha ukuntu inkuba zirirwa zidukubita ati niba M23 itari hano zari zabahondagura se no Murundi wanyandikira ati dufite ubwoba ati kuko ati uko inkuba zidukubita hano zirirwa zikubita ati yashaka kwa position ngo abonye mama 23 yavuze ko ifite position kisangani ati mise mbona ko na position ya mama 23 hano Bujumbura ati hari ngayo ngo nibyo numvaga magaje ndumva twasoriza ahangaha dusoreza ahangaha gasoro tuzakubazanira amakuru ya za Nuze Warikare tuzabazanira amakuru ya Uvira tubazanira amakuru ya Nuze ya mu duce twose ya Kindu na za Karemi zose yego murakoze cyane abakoresha ikirimi rw'icyongereza cyane baje bafatamo amagambo hano batume kwa Nuze kwa Trump ubwete wakoze gufasha FDLR n'iri tangazo baryoherereze Trump ubwete wakoze gufasha FDLR nawe Neva warakoze gufasha FDLR nawe Kisekedi mukomeje gufasha FDLR rwose icyo tuzi cyo nuko ntacyo muzageraho maboko yanyaze yaba kwikora ku munwa kandi mugambi wanyu nta kabuza uzaburizwamo kuko nubundi turacyari babandi bashobora kujya mu ndake bakarwana turacyari babandi badakangwa n'inkora amaraso turacyari babandi sha murabeshya
tuzabarasa zuba riva toka dayimoni mu izina rya Yesu baze mu bashye. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikuramo parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788